Piştî krîza Sûriyê tevahiya rê di navber bajarên Sûriyê da hatin birîn, an jî çûn û hatin dijwar bû. Taybet di navber bajar û deverên Kurdî û yên Sûrî da. Gelek cure ji kar hatin afirandin, ta got pêdiviyên deverê bên peydakirin. Ji wan karan jî sazkirina parçeyên trombêlan. Ehmed karsazekî ji bajarê Kobanê ye. Berî 3 salan ev kargeha xwe ya biçûk di taxa Sînaê da vekir û bi alavên xwe yên normal got ji qûm û agir pêk tê paşmayên parçeyên hesinên trombêla ji nû ve çêdike. ام البر كوري ساق بيت ساق بالمعادن بيرود بين يعني ام فوفون دحلين حيز دحلين ام بين ام فون دحلين ام بيت تشتي هوني يقول بي بوجري تني ام شي دكن يعني كرت جمارو تيل بي بوجري تني يعني كي اجباري هارنا دار ام هو يعني نيل بو دار كم دار بالجامعه شي ده ام لبي دارين هو تشتي بوتوس حاليا هو موسم بوتوس ام غرودي بوتوس شي دكن بر دس بيك ما جوهز نادكن بس هو تقريبا مشروع تشكي مازن كري ام هو جوهز دار قطعي بيوخكري قاشكري جوهز ام دار دقنا برای مجروج آباد هنرشید که نه ام بین یعنی حتی لبنانش ما طلب دکه حلب ما طلب دکنه جبلی سازکرنا پارچeyên trombêlan. Ehmed di çêkirina peykerên biçûk ji madeya bafûn afirandinê dike û dide zanîn got ew dikare her tiştî fotokopî bike. Lê ew rastî hin astengiyan tê. Ji dijwariya peydakirina madeya bafûn got ji bajarê Helebê tîne. هروها نبونا كاركرين بسبور لدوري يعني حركوا عمولي ما هو ببن يعني حركي قوم معلمي ما زيدا بن حار دوري مشروعي ما فراد بين هو بودي كوني ما قور يعني قور معلم تنرج مره كوضعين هو بس وديسو يعني ما رن ما زنكري يعني باري تشوك بن هو ما زنكري باعتبار قطعات جوز كابي يكون جوز دار كابي يعني خطوه كفر بيشكاتي يعني روجوفا كيري وجمار روجي احمد 83 سالي گوجه هيا ما 16 سالان و وی کاری دکه و لکارگهن حلبین مزن فیر بویا هیوی دکه گروجه که به لدورین کردی کارگهن مزن بین وکرن و ریوبریا دوره دستک بده کارسازان تا گو دور خواه بخواه پیدیوین خواه پیدا بکه و درفتین کار و سازکرن زیده ببه. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانی.